Beshum Tobela, Jake Ditaba tša Sepedi, Thui go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg, gomme dihlogo tša tšona ke tšeo. Batho ba bane ba golegilwe ka melato ya go hula sefatanaga le go thopa mabapi le go timelela ga mme ga ditaba Ezra Ndlovu le molekane wa gagwe. We had buried our loved ones 14 years ago, and then now this whole gruesome act just popped in unexpectedly. Monna wa ka Mpumalanga yo a latofatšago ka go epolola mašaledi a maloko ya gabo a mabedi o sa lentlwana le siso go sa letetše tekolo ya monagano. Winter, as I indicated, below 13,000 megawatts of UCLF, we see no load shedding. Eskom e re go ka sebele kgaotšo ya mohlagase mo maregeng a ge e ba ditatlhegelo tšeo di sa rulaganyetšwago di le ka tlase ga di-megawatts tše dikete tše 13. Beshum Tobela ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le warra e le go mofetoledi wa polelo ya diatla Augustin Letlalo ditabeng tša lehono. Tša mathomo ke tša gore go bile le kgatelopele malebana le lesolo la phuruphutšu la go nyakana le mme ga ditaba yeo a timeletšego le molekane wa gagwe. Maphodisa re a kgonne go golega batho ba bane bao ba ka ba thušago ka dinyakišišo. Bona ba gadikilwe ka dipotšišo le go golegwa letšatšing la maabane dikgwedi tše pedi ge e sa le Ezra Ndlovu le Zodwa Mdluli ba timelela. Mokhomišinare wa sepodisa General Fani Masemola o amogetše ka diatla tše pedi kgatelopele yeo e dirilwego molatong woo. On Sunday, 4th of May, a cross-province operation involving Gauteng and Mpumalanga police led to the questioning and subsequent arrests of these suspects. The first suspect who was arrested is, according to investigations, the last to be in the company of the missing couple. The second, third, and fourth suspects that have been arrested were found with different vehicle parts believed to be that of the missing journalist. One of those arrested is said to be a mechanic who builds and fixes cars in the Kwa Mhlanga area. 2 VW City Golfs that were found in possession of the suspects have also been seized. The SAPS has since changed the missing persons case to a kidnapping and car hijacking case. Additional charges such as house robbery and being in possession of stolen property are likely to be added. A multidisciplinary team involving crime and counterintelligence, cybercrime unit, organized crime detectives, serious and violent crime detectives, SAPS Air Wing, as well as SAPS drone pilots are amongst the units involved in this case. Tonakgolo ya Mpumalanga Mandla Ndlovu o re go bile le diphošo tabeng ya go abja ga tendara ya go aba di-laptop tše 22 ge a boledišana le babegaditaba lehono Ndlovu fane ka pego ka botlalo yeo e bego e letetšwe ka tetelo ye kgolo ya ka ga tendara ya go aba di-laptop tše 22 tšeo di jetšego kgoro mašeleng a ka godimo ga dimilione tše 2 mo go akanyago gore laptop e tee e bebitša diranta tše dikete tše 90 go ya le ka dinyakišišo di-laptop tšeo di abilwego e be se tšeo di bego di nyakega. Ge a laodiša dikutullo tša dinyakišišo tša go rekwa ga di-laptop, tonakgolo ya province ya Mpumalanga o re o lemošitšwe ka tiragalo ye ngwageng o kgweding ya Dibokwane. Morago ga go ikopantšha le bahlankedi kgoronya tša thuto a kgopela gore go dirwe dinyakišišo. Go hweditšwe gore the supplier misrepresented to the department that it supplied the goods as per the award when it knew that the laptops supplied were not in accordance with the specification. Officials of the department misrepresented that a correct and proper procurement processes were followed. Tonakgolo o tlhalošitše gore palo ya bahlankedi bao ba amegago e fihla go seswai go le bjalo magato a kgalemo a tla tšwetšwa pele. We intend to immediately recover from the service provider any financial losses incurred by the department regarding the procurement of these laptops.
laptops. pego e amogetšwe ka maikutlo ao a fapanego go tšwa go mekgatlo ya kganetšo. As MK, we're not happy. We feel that the Premier prematurely gave the report, which lacks a lot of matters in that report. He said there's another report coming. EFF, we welcome the investigation report that was given by the Premier today. This is making us very much happy because this was raised by the EFF and the report concurs exactly like that there is corruption that happened. Ndlovu o bolela gore mekgwa ya go phela ya batlhankedi ba kgoro ba ba akareditšwego e swanetše go lebeledišišwa e le go seo se ka dirago gore go be le kgato ya gore maphelo a bona a sekasekwe. Mokgatlo wa Democratic Alliance o hlaloša molao wa employment equity bjalo ka lenaneo fela la boingwadišo go ya ka morafe. Mokgatlo o iša mmušo le tona ya mešomo kgorontsheko go seo ba rego molao ke molao o sehlogo o thulanago le molaotheo. Modulasetulo wa lekgotla la federal ka go DA Helen Zille o dumetše gore mmušo o tsebagatša melao yeo e sa elanego le molaotheo gape e hlaolago go ya le ka semorafe. Mokgatlo wa DA o kitimela kgorontsheko ya godimo ya North Gauteng ka ga molao wa employment equity go seo ba rego ke molao wa semorafe. Boetapele bja DA bo dumela gore molao wo o ya go gatelela bontši bja badudi ba batho ba šweu ka provinceng ya Western Cape le morafe wa mohlobo wa ma-India ka KwaZulu-Natal. Zille o gateletše gore babeeletši ba gomela morago ka lebaka la melao ya semorafe e le go lentšu leo le šomišago gantši ke mopresidente wa US Donald Trump le mogwera wa gagwe wa go huma le dinala Elon Musk. Go tše dingwe mokgatlo wa ANC ka seleteng sa Bembe ka Limpopo o kgethile Tšhitereke Matibe le boelela bjalo ka modulasetulo wa selete seo go latela conference ya yona ya go kgetha boetapele. Matibe o kgethile ntle le phenkgišano le galabone ka seleteng seo go latela conference ya go kgetha boetapele yeo e fedilego letšatšing la lehono ka Thohoyandou. Matotsi Ralushai ke mongwaledi yo moso wa selete go tsena dieteng tša Rudzani Lutere. Conference yeo ile ya diegišwa go latela dikgohlano tša makala le dikgopelo tše pedi tša go thibela conference yeo ka mokgwa wa semolao. The leadership that has been elected, we are now waiting for the additionals to be finalized, has a very serious role to play, amongst others fostering unity within the organization, making sure that we normalize and stabilize the organization, reposition it, making sure that they build concrete structures of the organization. Don't just wake up in the morning and redeploy cadres of the movement. Normally there are a lot of issues that they consider. We normally had our Lukhutlas that focus on service delivery. Part of it is to assess the state of governance. Re sa buša re le amogela monna wa ka Mpumalanga yo a latofatšwago ka go epolola mašaledi ya meloko ya gabo e mebedi o sa le ntlwana lesusu go sa letetše tekole ya monagano go bona geba di feletše ka monaganong. Elkin Mokwena go latofatšwa ge a hweditšwe ka mašaledi ya batho ka ntlong ya gagwe ka motsaneng wa Swalala kgauswi le Hazyview bokeng ya go feta. Mokwena wa mengwaga ye 28 o lebaganwe ke molato wa go tshwenyana le mabitla. O hlole a tšweletše lekgala bobedi pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Masoi. Mokwena o tšweletše pele ga kgorotsheko go hwetša moemedi wa semolao go na le ditatofatšo tša gore o epollotše lebitla la tatagwe le la rakgolo wa gagwe gomme ge a fetša o tšere mašaledi ao a batswadi ba gagwe a lota ka ntlong ya gagwe. Tatagwe le rakgolo wa gagwe ba bolokilwe ka 2010. Balapa ba gakanegile ka baka la seo se diregilego ba kgopela setšhaba go emiša go phatlalatša diswantšho tšeo di garošago matswalo go marangrang a dikgokagano. We are suffering a secondary trauma because we had buried our loved ones 14 years ago, and then now this whole gruesome act just popped in unexpectedly. So we are pleading once more with the community to refrain from circulating the sensitive visuals of our
beloved remains. I am quite disappointed a bit that honestly, maybe people had saw this, but they did not come forth. Maybe we expected them to report such incident to the tribal authority, but such did not happen, and we had to go discover. You can just imagine this incident happened in 2024, and we only discover it now. Kgorotsheko e šutišitše molato go fihla ka letšatši la bone ngwato bošego. Mokwena o tla fiwa sebaka sa go hlahlobja monagano, go sa le bjalo o bušeditšwe kgolegong. Gomme bjalo ka mehla re rile go begwa ge monna wa mengwaga e 28 a hweditšwe ka marapo a bahu ka legaeng la gagwe ka motsaneng wa Swalala ka Mpumalanga. Gomme ra bodiša gore na se se hlaloša eng ka tlhompho le maitshwaro a baswa ba lehono go bao ba ithobaletšego. Maikutlo a lena ke yao ka mokgwa wa WhatsApp. Tiragalo ye e hlalosa gore baswa ba hloka tlhahlo yeo e tseneletšego le ge re sa tsebe gore tlhahlo yeo e tla tšwa kae. Matšatši a o sana tlhompho mo bagong ba borena ya bontšha yeo re ka nnete ke letelelo batho ba hwile dipelo, batho ba hwile maikutlo, mohu a tlhomphiwa bile mohu a boifiwa. Ke re monna yo a goditšo a swere marapo a motho a sware a ye teronko no go lefela melato ya gage. A tšhisentse ke motšhona ka ne se utlwisa bohloko haholo ebile se bontsha hantle gore hana tlhompho go bafu ba robetseng ga mmogo le ba maloko. Lesogana le go ya ka nna swantse le kgolegong bophelo ka moka ya e direng ke lenyatšo le legolo. Ke nagana gore motlho mongwe ka gore o na le dingaka tša bofora ke tsona di ba romeletša gore he ba ka dira so ba ka feleletša ba phomeletše o se sengwe se ba nang le tumelo mo go sona. Go kgopela a tšo ka taba le gona ba mosware a tswalele ntlwane swiswi e be mohlala o mo botse go baswa ka ena gore wa dira bobe ka mo nageng wa swarwa. Ka mehla re lebogile maikutlo a lena ebile re lemoše gore maikutlo ao ke a lena a manofelo le lekgotlakgašo. Re gatela pele melato kgatlhanong le mosadi wa ka Eastern Cape yo a latofatšago ka polao ya monna wa mengwaga e 65 yo go be go latofatša gore o be a kata morodi wa gagwe yo a se go a itekanela e tšholotšwe. Mosadi yo wa mengwaga e 44 o hlole a tšweletše pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Leifre ka Eastern Cape. Tiragalo yeo e diragetše kgweding ya go feta ka Qaqatu. Mosadi yo o golegile gomme morago a lokollwa ka peile ya diranta tše 500. Badudi ba tlile ka makatanamane go tla go thekga mosadi yo. Tonakgolo ya province yeo Oscar Mabuyane le molekgotlapetiši wa tlhabollo ya leago Bukiwe Fanta ba be ba le magareng ga bao ba be go ba le ka kgorotsheko. Ba hlalošitše tiragalo yeo bjalo ka molato wa go itšhireletša e sego molato wa polao. Kahlolo yeo e amogetšwe ka kholofelo ya gore e ka se fetoge ge dinyakišišo di dutše di tšwela pele. Badudi le beng dikgwebo ba ka Bloemhof le Christina ka Northwest ba bala ditshenyagalelo tša bona. Seo se latela mafula ao a tšwelago pele ka noka ya Vaal ao a tlogetšego badudi ba sena magae le dintlo tša bona di sentšwe. Dintlo tša go feta lekgolo di amilwe ke mafula mola dihektara tša dibjala tša go balela go sekete go bapa le noka ya Vaal di sentšwe. Methamo ya metse ga bjale e theogetše tlase gomme badudi ba boetše dintlong tša bona. Malatsi a le mmalwa morago ga gore baagi le bagwebi ba sale ba iphotlhere ka ntlha ya merwalela, mong wa lefelo la borobasogo Sias Meyer a re ba ne ba sa solofela ditshenyegelo tseo. The first time in 30 years, I've been here for 20 years now, but for the first time ever, the water was up in that top building. All our equipment, our mattresses, all our belongings is on the second floor, but who could believe that it would get that high? This is part of the kitchen area. Look at these debris. Look at these trees that came in here. All the tables and things are lying here. It's grim. At this stage, no electricity. We estimate around about 1 million with our place. The roof that we have here, the thatch roof that's over this area where the restaurant is on the river, this moved about 300 millimeters away.
So we have to got to take it down. We already had an engineer here. jaanong baagi le bagwebi ba lebanwe ke kgwetlho e kgolo ya go baakanya mafelo a bona ka ntlha ya fa di-insurance di gana go duelela ditshenyegelo tse di tlhodilweng ke merwalela. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Bloemhof. Peshun re sale amogela gape re madume ba bangwe ba batswadi ba ka provinceng ya North West ba sotse ba taolo ya kgoro ya dinamelwa ka morago ga gore dibese tšeo di nametšago bana ba sekolo di palelwe ke go iša bana ba bona dikolong. Barutwana go ralala le naga ba butše dikolo le hono go latela beke ya maikhutšo. Baotledi ka provinceng ba emišitše ditirelo tša bona tša dibese go latela diphapano tša go se lefelwe ga megolo ke kgoro. Baotledi ba bangwe ba begile ge ba senka ba hwetša megolo ya bona ya kgwedi ka kgwedi go tloga kgweding ya Nofemere ngwagola. Ba re ba palelwa ke go lokiša dibese tša bona ka ge ba se ba hwetša mašeleng go tšwa go kgoro. Barutwana ba le makgolo ba ba tsogang ka ura bone mo mosong ba ne ba itlhokomolosa maemo a bosa a tsididi go ya go emela dipalangwa tsa bona. Fela ba ne ba tlogelwa ba gaeletswe mo ditseleng. Barutwana bano ba ba senyegileng thata ba re puso e itlhokomolosa ditshwanelo tsa bone tsa thuto. Dithuto di sala go morago ba bona le mmereko re heletsa re sa le diswa South Africa e wa jana e wiswa ke tsone dilotse go sa tsene sekwele re sala go morago plus gape last week ha ra ya sekolong beke yotlhe ena e se khale ga tsena mo di exameng. Batsadi ba batla gore bathati ba puso ba rwale maikarabelo ka ntlha ya gore tirela ke go neela barutwana dipalangwa ka tlhomamo. Ke bona gore nya puso e feila bana ka gore yanong dithuto tsa bona di sala go morago. Ba mokgatlho beng ba dibese Sandsburg ba latifatsa batsamaisi ba lefapha ka go sa ba tseitsia. Bothata ke gore ga rena se re ka se dirisang gore re tse bana re ba ise sekolo. So ha ile gore ka re ka la bone bontsi bo buduetswe tota e seng bontsi ba dotlhe ba patetswe ka gore ngata le nngwe gore re kgone re ise bana go dikolong. Mookamedi wa lefapha ga kgona go netefatsa gore dipalangwa tsotlhe tsa barutwana di tla ba isa sekolong ka moso. We are also relying on their commitment that they've made in the meeting. Some of them have indicated that their issue is money, nothing else. And we agree with them and we sympathize with that reality. Ba mokgatlho wa Sandsburg ba re ba ikelela go tsaya dikgato kgatlhanong le lefapha ka ntlha ya gore tirelwa ke go ba duela dikgwedi di le dintsi. Thabiso Moss, SABC News, Mahikeng. Eskom e re ga go a letela kgaotso ya motlakase mo marigeng a tatlhegelo yeo e sa letelago e ka dula e le ka tlase ga dimegawatts tše dikete tše 13. Mookamedi phetiši wa Eskom Dan Marokane o be a hlatholla seemo sa kabo ya motlakase mo marigeng a ngwaga wa 2025. O re ge go ka ba le bothata legato la bobedi la kgaotso ya kabo ya motlakase le tla tsebagatšwa ge go ka fihlwa go dimegawatts tše dikete tše 15. Khamphane ye ya kabo ya motlakase e hlalositše go šomišwa ga go se go molaong ka motlakase bjalo ka seo se hlolago kgaotso ya motlakase gape se šarakantšha methopo ya kabo ya motlakase. This winter, as I indicated, below 13,000 megawatts of UCLF, we see no load shedding. As soon as we get into the range of 14,000 and above to 15,000, we may see stage 1, stage 2's days showing up as I indicated earlier on at West. It's a major achievement. It talks to the liberalization of this space, the reforms that President Ramaphosa announced as part of the broader package of the Energy Action Plan. You remember it had 5 outcomes. Now we are delivering on that. So now the South African electricity legal architecture provides for private sector participation. Bjale re boneng gore mebaraka ya dishere e hlwele e eme bjang ge GSE e tswalela pejana ka iri ya bohlano. Ranta e šomile gabotse ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhipiane ya theko ya dišare ka kakaretšo GSE le yona e hlwele le fase. Theko ya dirafia e fokotše ntle fela le ya gauta.
gomme re gopele tshwarelo fao re phošolle gore Kaizer Chiefs e latlhegetše ka ntlha tše 2 go etee kgatlhanong le Orlando Pirates. Bagešo di fella mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang ka moka dikgokagano bjalo ka Facebook, X le nomoro ya rena ya WhatsApp fao le ka gata go tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya bošupa mo go SABC 2 le go SABC Legae go SASA. Ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso gabotse.